school director, teachers, parents, and my fellow learners. Good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiners Royal Academy. Shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiners Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Divina Rogers, Madam Director Prince Shiners Royal Academy. Wazazi wala mmetupatia watoto kwa hii shule yetu ya Prince Shiners Royal Academy, na washukuru sana. Na wala mjaleta watoto wenu Prince Shiners, pia ninawakaribisha tuletee watoto Prince Shiners. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 AM to 4 PM. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya Prince Shiners ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiners Academy. Education is key. Umonchi wa umurigirira nigo nakwariganirie tonyare gusangamo naye kionga chinsa isano na ibere ekerere kitariki 3 rituko rya Jumamosi omutinyo mutangani bo mwaka bw'ikiri 2025 nemo tonyare gusangamo naye bunabereka ko ateka ime na isiko yorogongo rwa Gusii leterana enkoro kwa dipo na sanya sensemo yebimanyererio nigo tukubwaterana na Vanessa Nyaboke. Gochaka asenchera ya bene omuwaziri w'egisemi Omoskemi Gosi ogamba ni gateberenga okuigurwa w'ekisukuru litukule Jumatatu nigo gotigarete ko baboigo chinga kibono akwanera okubwato kwa w'ekibesa chibilioni 44 gochiase chisukuru eliogosira free primary education, free day junior school education amona boigo free day secondary education munenchera yokoenekia inga abarokigwa nkonyora bara masomo chisemo ao. Ase eiki eyeiga egoso abosion nario kwigurwa w'ekisukuru bene kurachego chaka chingakibona barai ao beso kirene gukwanera abaibori koenekia nga abana babo nkogenda bare ase chisukuru bunenchera yemo yokonyora chisemi na goseria obotaka korwa ase binyoro omwemsie bwe wodi ya Bogusero omweshimiwa Vincent Abuga na boigo oyo kabiro omwemsie bwe wodi ya Bogeka Charles Nyagoto nigo basegetera abaibori asogosira abana samasoma abo matemwa nigo agotokogia so komenya abana babono banganaiga umwana airu Mombasa airu Kilifi atigosoma form 1 una ne computer ya mojor computer ngento ligere libuya keiga as we compete tuna toko genda digital nto itabana babantu na digital togochi wacha tufanye kazi ya mzuri
Chisukuru nko igorujire mambi na mambi ende na gochaka next week abayibori murega iga rusi abana isku iraga aki abana iskuru ogosaba kwa nenta getko basabira ni manyete school fees nenkongu lakini kindly mupange watoto wetu engenche ndenga investment yora akore engencho mona no moibori no gwakikisha ngo mwana okirararia esukuru okuna gogosaba kwane. Omo Sub-County Police Commander Ogilgil Wilson Mwakio ni gobona enekirie ogosira kwaba biria gose abantu batano babere bagusiria amagimabo asensemo ya Kikopey asomochi o Naivasha emambia ya lero aigani kubwatekana no mubasokano mobe wepara oyobaga kwenekegwa chinse chamambia asepare yo oika kugosira kwa magima ya banchu abo. Abaonchororia korwa ase chiro ya Isiolo ni gavana baruro kuboria gochia ase serikali ya county kwangoyia okwagwachwa wechiro chinsemechio kuwatakana neme basokane menge yaberege koene kigwa chingaki abaonchororia bwe bakoneria mbarabare nepara okwana emambia ya lero nigo bayakwana yaiga chingaki omubasokano omube bwepara okoreka chinga chinsemechio kurende ondetayo osiria amagima engana bono batebire ningo babwerete okomenya kwa magima abo. Naitwa Gitonga James. Mimi kwanza ni chairman wa soko, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya yale hii imetokea hapa. Ni kwa sababu hii ni Mungu, tutasema ni Mungu, hakuna mtu amesuia lori. Hiyo lori ni Mungu amesimamiza mahali hapo. Tunashukuru Mungu. Tunaomba serikali ya kaunti itumalizie ile soko mara moja, tuigie tutoka kwa barabara, kwa sababu hapa ile mambo ile ingetendeka sijui nini, lakini Mungu mwenyewe amesimamisha. Hii soko yetu hatufurahi mahali iko. Tunataka county government ishughulike vyenye inawezekana. Watuondolewa mama wetu akae safe na sisi pia tukae safe kwa barabara, ndio hatuna mahali ya kuondokea hata ajali kama hii kitokea. Sisi sote tunakuwa tumefinyana mahali moja. Lakini kwa leo tumeshukuru Mungu juu hii lori hii trailer haijakuta mtu yote hapo kwa barabara. Hapa Isiolo tunaishi hapa Moko. Ajali zimekuwa mingi kwa hii barabara. So serikali yetu ya Isiolo tunaomba mkaweza kutumalizia soko. Kwa hivyo watu wengi wamekuwa wakiangamia kwa hizi ajali. Na nechiga kichindeto kumanyanga umusubatio yomo amono mwanoye aserituko lia igoro nigo bagendrete kurwanirira amagimabo asenyagitari ya Kisiti chingande rifaro maiga yo kubwatiranirwa asomo basokano bwe paro mube chinsemo chia gianchere chinga kiechio nigo barikurwa asomo chi obosongo bakogenda asomo chiokeroka nabo igegari yende kurwa ase epara ya keroka gocho mu chobosongo yale kogendigwa ase chimbero chinene kumira na barabwo bosya sobosyo chinga kiyasiretie oboroso gotumeremete nabo igeyende koturungana gochia ase chibando engana bono abantu baboligwe koba maiso chinga kiechiga barase chipara nabo igo murundi yole kurwa sensemo ya keroka nigakageire gotumeka amariogo yogotindia korengana n'ichichuba chiatogete chinsemechio abanyanyimbo nigo baigete chinsemechio na kuire chigari echo cyasegeta seni ky'abanyanyimbo chinga kibono abo bagenda tukuranira obugima n'obutuki gochaka sinchira yo wikiranu
Otigana na yu mwanchua omorigereria omwana siasa kurwa sorogongo rwa Gusii omweshimiwa James Omingo Magara nigabeire oyubweri Tanganyika gima kuboria omogusii gocha amo na kosegeta kose kumwakera ekura soko musira Dr. Fred Okengo Matiang'i oyure neganga yokurwanirira ekerogo kyoburai wense asobochori obonene buri busio ase eganga yaye yokuboria ekerogo ekyo nigo atebirenga gukwana chinsemo chia Nyamira gukwana chinsemo chia Birongo ebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo atebetenga nigo libage eliga ligwenerete asebono omugusii niga anyorire libaga ligiya lyokonyora libaga ligwenerete ase serikali munenchira yemo yokoleta obokoreri obujana bwegokonekianga orogongo rwa Gusii rwakinire ke magenderero chinsemo ao gati yabarai baikirana chinsemo echo asibiriro bya matanga chinsemo echo litukuligoro omusikeri Jaritongi boigo nigo nera bwatogete amagombaye na boigo kuboria omugusii gochamo na gotwara okobwatana elio gosira abaminto Gona tomwa no musike Fred Okengo Matiang'i. Tadi Fred Okengo Matiang'i work na timu kubwa. Niko mosera kwa maana umusike bya kigima igakoba kebe mutuna kende nkeba. Hello? Iyante biga. Pasta gata ngedini tamu ndi. Etamne yango weje. Ngoko kitamu echo. Wana Matiang'i arabe kama ruso kuna mwana abegete. Ate bata tinya sawa na Ngonye mbe president ya Kenya. Yo gani nyasaye? No gani nyasaye? Ngeso mwana mwanja. Wana mwana garanje. Matiang'i mbe president. Ama ina hata nyasaye ndo munanchire. Oyoro na bakawa wan. Kani jina teba. Ekerongo ko tebi umaine tibo mobisa. Paula garania bakate ngaso abago ko to karo chinga na barago na ababe. Bakanga ko iwa kango ya Paul. Paula kaboli na ki. Yona aberu mobiso kango tebi umane. Kango tebi umane mbokurura na uvugo to set free. Say the truth and the truth shall set you free. No kenge ndugo kama sabire na masabo. Mbalenga nenche bango steba ngango sabera mole Fred Okengo Matiang'i obwanjani bwa Nyasaye bakoreke ngora kingamba goko mwezi pino omaragu omwaka oera o 2025 nigo ororekana kugukura nemibasokane menge yepara na wega so mwako yega 2026 noro nigo ororekanire gochaka nemibasokana ase chipara chinsemo ao imeyense ya Kenya chinga kibano kuboria kwa rurwe abananchi koba maiso na boigo abantereba chinga kibara se para eligotoria magima y'abantu bali bagotumeka amaligo yogotinda timo basagotumeka mokogenda ase para so Burundia na boigo bali bagotara ase chipara gose bali neta ase chigali mwabori gwe koba maiso eliogwetanga nemibasokano engabune yega mwanchu muligereria oroboti oruo na ruro gotoikia omoerio ase amangana yekionga echinsa isano na ibere chiabono mugaso kendera gotwara boligererio buyana bigo botegereri ase getaseni kyagatembe tomirane chinsa 10 komanye amange na berega gwateka iria nenkoro kwa dipo na sanya sema yebi manyererio etwarenge na Vanessa Nyaboke. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiner's Royal Academy.
shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiners Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Divina Rogers, Madam Director Prince Shyners Royal Academy. Wazazi wala mmetupatia watoto kwa hii shule yetu ya Prince Shyners Royal Academy, na washukuru sana. Na wala mjaleta watoto wenu Prince Shyners, pia ninawakaribisha tuletee watoto Prince Shyners. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 AM to 4 PM. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya Prince Shyners ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiners Academy. Education is key. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitaria nigebwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase nyagitaria itu nigo togokara scanning yo mobero mogima, yani tokonyeroka so monobwe ke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigere korwa so motwe paka magoro inse, twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function. Tokonyora chirichia sero function ya abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asa mange bakeresimi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth.
Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi koni bwa chishiringi chimisano nebere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabul buna bono chitable taps koni bari chirangi aina chonsi koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser na boigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au ebinto bya plumbing Beyonce P bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type Jones P chi submersible pumps chi drill mbabugate chi type Jones chi bench vise chi meter saw Anson scales na boigo mbabwate chi water tap ochonsipi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type ochonsi emesumali no ego toka eyubwagachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza aseparana na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwego dira serigurianse. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasegire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egete kyomogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisumu cyase nabiyete natambi ngasawo yedo saboyo mo anye ndobo moyo munako batebi nziko batebi omurane timba so aboti ndo mo ko yija mariya ya bamko be kanga ekene enyagitari eye yankonya sana yani batenya sana ngambia mukirege ndibona kana akore tu operation mara gatatu okugorono lakini lero ma nda wake te wow awakutumira omupisa lakini lero atoso kutiyete bwana ekerekia soko nda tambe kanyago tare ndibona kana akore tu operation kwa nombo chama Kaya mana sani mau kumani na koleras, osteri wakora. Wana kanya kuiba kano na yoga kuiba jirete. Kanya matega na konde mwana ya kuiba matega na gege le pie karimu turugoro. Kanya nate, na itali ne na kon. O robo yeta, o se no kuba na batera. Ai nikamwa nikuja. Neka hapo kuiba jirete mo wa kuja. Asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatandira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiner's Royal Academy.
shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiners Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Divina Rogers, Madam